Ibi ni ibyamamare bikina filimi byaje gukundana bigashakana, gusa igitangaje batandukanye hadaciye kabiri. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu byamamare bikina amafilimi byashakanye ariko hadaciye kabiri, bigahita bitandukana mu gihe gito nta gihe kinini bimaranye. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bwa stars batandukanye baba bakinnye amafilimi, tukakubwira filimi bakinnye ku buryo utazizi byagufasha kuzireba, tukakubwira utundi tuntu n'utundi ku ba celebrity bagiye batandukanye. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacika n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera bimwe mu byamamare bikina filimi byashakanye bifite urukundo rudasanzwe ariko mu gihe gito cyane ariko gishoboka, bigahita bitandukana bitamaze kabiri. Bimwe mu byamamare byatandukanye turasanga ubu mukinnyi wa filimi ukunzwe cyane Jennifer Lopez, waje gutandukana n'umugabo we Chris Jude. Batandukanye nyuma y'amezi 9 gusa. Dufite undi mukinnyi wa filimi Drew Barrymore, yatandukanye na Jeremy Thomas. Batandukanye nyuma y'iminsi 39 gusa. Dufite ikindi cyamamare Pamela Anderson, watandukanye na Peter John. Pamela Anderson watandukanye na Peter John bashyingiranywe muri Mutarama mwaka 2020 ariko nyuma y'iminsi 12 gusa bahita batandukana. Uyu mustari Pamela yaje gutangaza ko atigeze afata ku mugaragaro icyemezo cyo gushyingiranwa nawe. Ikindi cyamamare cyatandukanye n'umugore wacyo bamwita Nicolas Cage, arazwi cyane. Yatandukanye n'umugore we Eric Hoike, bakoze ubukwe muri 2019 ariko nyuma y'iminsi 4 Nicolas Cage aza gusaba gatanya. Yavuze ko yari yasinze ubwo yafataga icyemezo cyo gushyingiranwa n'uyu mugore we. Dore ikindi cyamamare cyatandukanye n'umugore wacyo bidaciye kabiri, Britney Spears yatandukanye na Jason Alexander. Bashyingiranywe muri 2024 i Las Vegas ariko igitangaje batandukanye nyuma y'amasaha 55 gusa. Britney yavuze ko yari yafashe icyemezo atabitekerejeho neza. Ibi ni agatangaza gusa kubana n'umuntu mukabana amasaha 55 gusa, biratangaje. Dore undi mustari watandukanye n'umugabo we. Uyu ni icyamamare arazwi cyane muri Amerika, akunzwe n'abantu benshi. Ni umwe mu bagore biteje imbere kandi batunze agatubutse. Abenshi bavuga ko atajya apfa gusaza. Kim Kardashian yatandukanye n'umugabo we Kris Humphries. Bashyingiranywe muri 2011 ariko batandukana nyuma y'iminsi 72 gusa. Urumva ko ari nko mu gihe kingana n'amezi 2 yonyine. Uyu mugabo wa Kim Kardashian yari umukinnyi wa NBA. Yaje kuvuga ko urukundo rwabo rwari ruri imbere mu itangazamakuru gusa. Ibi ni bimwe mu byamamare naguteguriye byakoze mariage ariko bigatandukana bidaciye kabiri gusa. Ngiye no kubategurira video y'abahinde bahise batandukana ariko niba abastari bakina filimi mu Buhinde. Niba undi mustari wumva ko twagukoraho ikiganiro watubwira muri comment. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.